Mis hermanos, malapnoquiora el chibucuya jescane comam Dios. Hay un escalec by 1 Timoteo. Hasta Yitzpanil, juntan versículo chivauteti, versículo 9 y 10. Si es que ti, ochtane el ochtol man yu jewat, pal santol mas alaikan hun leitu. Palta yu jeb ojwal tehti san mas alaikano. Yu jeb tenum tak, chiyut ba. By Dios, man yihemoj, chiyut babay, set chiyala, kam chi, eipal nen aska chiyoche Dios, yop is eipal, kam yelap noch chamyul sat, komon kal chipuchwa yin hunoch sat set yetal wach, chi kam is mam, kal is chuch, Alep chi makam hun sanoch sayet animail, heb ahmul, heb chi yun mul yetoch yet winahil, heb el anima, heb le'ti, heb chi naak aneh yin yet animail, chi yal elabnoch, heb chi eipal nenset yetal kam chi chapa yetoch kuipeh kawyel. Yuhe shalmas alaikan hun leidu. Si un pasaje ti. Asa Yanil conchi, atoma versículo 11, asa pas versículo 11, chal de evangelio. Ahun kui panile kabiel ti, aton anejalet kol panile ti, mas ya kan Dios ayin, yuh walon eloh, siaska ti. Entonces chale la mnosin, mas waute, hun lista il, mas waute. Juntan yop tahil, mas waute yet un solandi, condenado tonepsi. Tom kamal mi mankulal, yinch ohlilas kaduk am chhe. Entonces, palta chhe pasó a versículo 11, chiala a yap ishal kol panile, a junto yo walil chiha kinkukul y kash. Si ok mi mankula lib al masanil hun san yop tahildu. Santinani sin chiha seguir hiloni set pillay hiok hun chihon evangelio tu. Hay Romanos capítulo 3 ato ayonego mayal hil versículo 21 versículo 22 tinani o hil más explicación y pan hun chihon evangelio ti. Yap is alcohol panile, set modo chong watch el yul sat comam Dios. Entonces, ahun leidu am sayalon yet kin ayonti. Chije haloni ayon ox ahin loheb, yop tahom masyap ina versículo 9 y 10. Palta yuhtol watch on sayul sat Dios. Entonces, am sayalon yet hun yop tahil tu ma hun lei tu hin hermano kamsa chije setyu porque wat on sayul sat Dios kaskal chito yoche hun lei tu chon ya mandar machon yetne palta kamsa yalon yet hin yuhtol wat on sayul sat comam Dios mayal ya mi mankulal comam Dios. Y él hacha más con un leido, pero como hacha más en el evangelio, entonces hacha por sin evangelio, ok mi manculal yipan más en el yoptahbom. Sí, versículo 23 de Romanos capítulo 3, versículo 23. Yuhtol mas okko yoptahil ko más en el paicham, sam kam halon het yin is watch ilal. Entonces hay versículo 23 chiala ilohin komasanil yuhtol mas oko yoptahil komasanil ayo hab makchel watch naoni palta yoptah bomon komasanil condenado en comasanil, shan sias kadik, tis un condenación la, shan kam halon het,
yin iswach ilal. Amma halon het kaskal choche akul paltashi askadi amalonet asti yuktol yoptah bomach. Según un versículo 23 di masan el anima am yalon yet yap nok bay wach ilal komam Dios. Si hay kok anle balsin mayal hil hani bay versículo 21. Abay versículo 21 atinani mayal cheklo eloh set bil chiyun hok wach il yul sat Dios. ¿Sí pasó? Mayal cheklo eloh. Ay chihab ehunk anetu chiwach ke el kukul. Askabal hunok hilyak am yanil. Askabal chuna ho ama pena wishtah tis yanil di tis wal hun ambal di. Kaitu hili yul sat komam Dios. Yechi hilon versículo 23 am yanil kaidi. Am chaltech versículo 23 di asantol chon alay condenar shank am halon het yin iswach ilal. Chocha kulcha machpato hak ap ma chocha kul unos pijanet hun pechchi malayak ap tu kamalonet asti. Kaibaldo yili un versículo 23 di. Ahora, chihilpas versículo 24. Si pasas kati el pasul yanil hunel sakaidi palta asan yuh wach ulal cham shan wach on sayul satinani. Palta asan yuh wach ulal cham shan wach on sayul satinani. Yuh tol kolcha na honsa yuh Cristo Jesús. A ver. Entonces, San a Jesucristo chiyek kolwahwom picham. Asa pas ayondi asantol chiha kun apestu yinko kul. San chivalsin yul Antiguo Testamento si epchi igeni si askadi. Maskil junto hay 1 Timoteo. Wat hun leitu palta tachi igela sechi ala, sí. Pero como amakchal chi igchan igchayu amakchal chi igen hun leitu nos que a hun leitu yo amak wat hun leitu palta como a hun mulna hilchoche chun hun leitu apas paitu hay problema. Santol mah am kalta hunos makchel mas okwach el yul sat komam Dios yuhun leitu. Lo que zetal mah he yuhun leitu asa pas Jesucristo, asa pas Evangelio chi he yuh. Ay chiaroni palta asan yuh wach ulal cham. Makchel chiwach ninko kol paniles hermanos a komam Dios. Manahon ayondi sanchihalsin yopta pomon komasanil maje kokolon kopayul het a Cristo mas kam yuh koyopta hil yo alil chihak chamin kukul kastol ay kokinal tol ay kalin tohpal kinal tishili hun evangelio tu am unos versículos elol paikul yulko Biblia di bueno tawach hota ba o hachkol chahok am itzet yusan am yetwat am makchelchi maine ba sias kadi yetwat am makchelchi maine ba sita ain di yuhin wat paiba lo hin kol chaho chihe in maine ni ba cosa al un fariseo mas pechalo by templo. Mamin, chival yuh Dios alayach, yuh tolmain lahan o aska hundi, si yuh nach publicano. Aspas nach publicano tu, chia reconocer nach isiop tahil. Chimao nach chamkul, mamin,
yoptak bomin aindi. Ya chihilo nun pasaje tu makchel maschala ischa nakchalok pawach ildu am ma apla yoh nakchiyoh tan elis yoptak ildu a junto mas apla yi yuhtu hay capasun sa ejemplo pai Hechos capítulo 10 yucham Cornelio hombre piadoso, ¿sí? Temeroso de Dios. Kasap chichale hunku. Palta echi hiloni kampas iskolbani. Wats toni ikawa alap chishib ay komam Dios palta mana junto cha iskolbani. Chikolwa bay meba palta mana junto honkolo no. Asa cham ángel mas osa bay Cornelio mas alon bay Cornelio nani cheja chejbe si tohtit cham Pedro si tohtit Simón Pedro ul alon ayach set yobalil chone ato cham apóstol Pedro mas pet alon bay yapis al Jesucristo cham kolwa bom mas ya no Cornelio yinkul Kata tú mas colchas Cornelio. Salió am. Entonces, chico versículo 24 di palta asan yuh wach kulal cham shan wach on sayul satinani. Sibil setal chihil kaiti hermano. Tinani ascachale en español ya es un hecho. Mantolto yune amaj wach on sayul sat comam Dios tinani hoy y para adelante. Yuhtol colchana jonsa yu Cristo Jesús. ¿Y la ve? Allá en el Yoptahil Evangelio. Aton yapis al Jesucristo cham kolwahom. Versículo 25. A Cristo oknach shaham balil yuh Dios el nachischikil yuh yion el koyoptahil tachihaku kulyin iskamichal cham kaitu chiyun cheklo ero tol kawal tohol Dios yin yaon miman kula line oknach yop tahil pay yet paisha. ¿Abe? Atun hun lista el yop tahil mas waute tiston ko yop tahil du tiston hilitu palta chico kai neko versículo 25 china te acá te joncan canoj oxa kukuipas más adelante. En Romanos y es claro choncani set billahi ya un evangelio y esto ley. Si ascadi a Cristo oknach shaham balil yuh Dios el nach ischikil yuh yeon el koyoptahil tachihako kulyin iskamichal cham hasta paito hay punto. Un pensamiento al junto más anil. Cristo, sí, oknach shaham balil yuh Dios. Comam Dios, mas ya exigir un shaham bal. Y un shaham bal mejor. Santola bay libro Hebreos, ya la tola un shaham bal mas watne Cristo inte cruz, a junto. Y el sekal watch yinta junta no shahambal. Yo el Antiguo Testamento más ala y no wakash, no calnel, no chivo, hasta no tzikin, hasta aishim harina, más ala yin shahambalil, palta junto ma okiopiso. Yo hokwach el sata Dios. A San Jesucristo más watnen kokolbanil. Yugion el koyoptahil. Ahora un cane yugion el koyoptahil.
ay pache yil hun san cloro chek an lay nani esi lay pichile ta chek an lay cloro kau sach chunka no shanshias kati cascaljanta queja la yopta gil shiba Isaías vendrán a ser como blanca lana, como la nieve. Si fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Saj, si yun kanun pisane tu, yu iskamichal Jesucristo. Y es, hermanos, china akaiti chonkani, yet con esa vuelta, oja seguir, ja on explicar, set pillaje ojun colpan de aquí. Oco comando seto, yet wa chinacha el ju es, hermanos. Dios.